uyu ni umuhanzi Diamond. Kuvuga iryo zina ryonyine umuntu muri kumwe wese yamenya uwo uvuze, icyo akora n'uko abayeho. Gusa twese turabizi ko ariho mu buzima buhenze cyane bitandukanye n'abandi bahanzi tuzi. Gusa amafaranga azi icyo avuze kuko yarayavunikiye. Ni umugabo wavukiye muri Tanzania akaba ari naho atuye, akaba aratangira umuziki we n'ubu ngubu akaba arakiwukorera. Ni umugabo ufite byinshi bitangaje kandi yavunikiye, akora umuziki yarahiriwe. Making ashobora kuba wakoze subscribe, niba utarayikoze uyikora aka kanya, ufungure inzogera ubashe kuba umuryango wa Ojibon Live TV. Ubu niwo mwaka Diamond yavukiyeho, akaba afite abana 4. Diamond ni umukungu, afite amazu menshi hirya no hino, amamodoka n'ibindi byinshi utabasha kumenya, ariko uraza gusoza hano kuri iki kiganiro kuri Ojibon Live TV. Iki cyegeranyo kirarangira umenye Diamond uwo ari we ndetse uko yatangiye n'uwo azaba we. Tubahaye ikaze. Ubwo Diamond abayeho muri ubu buzima ntabwo ariko yavutse, nawe yarashakishije nk'abandi, gusa ubu ngubu ageze ahakomeye, aho ari umushoramari mu bintu byose ndetse byinshi bitandukanye. Akaba afite ibintu by'amato, amamodoka n'amazu meza kandi ahenze cyane. Akaba ari umushoramari mu nganda. Iyi ni inzu atuyemo Dar es Salaam, Tanzania. Urabona ko ari inzu nziza imutwaye amafaranga menshi. Uraza kubibona hano muri screen yawe urebe neza, urashira mu manyarwanda urebe uko bihagaze. Ntabwo ndi kubesha kuko na make ni ibihumbi 400 by'amadolari ushize mu manyarwanda. Urabibona ko nawe ukuntu bingana ari miliyoni 160. Mwese bigende mubyirebera, nako ni miliyari 160. Iyi nayo ni iyindi nzu Diamond afite hanze igihugu cya Tanzania. Nayo ni inzu yamutwaye akayabo k'amafaranga menshi cyane, ibihumbi 570 by'amadolari. Ubwo ni miliyari 158 z'amafaranga y'u Rwanda. Mu gihe mwirebera muri screen gusa mutagira ngo ndi kubabesha, hariho n'indi nzu y'umuturirwa. Iyi ngiyi nayo yamutwaye ibihumbi 900 by'idolari, akaba ari miliyari 197 z'amanyarwanda. Diamond kandi afite n'amamodoka menshi cyane aba aparitse iwe mu rugo, aho inzu abamo ifite parking y'imodoka 7 zose, kandi zose ziba ziparitsemo kuko nize arazifite. So kubabesha kuko mwese byose muraza kubyirebe muri iyi video ko ni ibintu na making neza. Iyi video nayibateguriye ifashishije ibintu byinshi cyane kugira ngo muze kwemera, kuko hari abantu benshi bajya bapinga bakayandika muri comment ngo nababeshe. Izi zose ni imodoka ziparitswe mu rugo, urabona yanzu yiwe. Izi modoka zose ni izi. Genda urebe ibiciro byazo wirebere neza, si ngombwa ko ndibo bivuge. Ubu nshaka n'abanshuti birayibona neza ukuntu yitwa, ibyo ni izina ryayo. Turakomeje. Agaciro kayo ugiye kukabona nako muri screen yawe urebe neza, yewe sinababisha rwose. Ugenda ushira mu manyarwanda nawe urebe amafaranga ari, urabona amafaranga yamutwaye, urabona ko ari amafaranga atari makeya. Twakomeje kuri iyi ngiyi, urebe nawe uraza kubwira. Turi kuri Ojibon Live TV. Afite imodoka zitari nkeya cyane. Iyi nayo urayibona ni Cadillac, ni imodoka y'abanyacyubahiro cyane. Nayo ubu ugiye kureba igiciro cyayo uko yagiye umuhagaze. Turakomeza. 870 by'amadolari. N'amafaranga atari make. Reka abanyamuziki baraheroye. Iyi Land Cruiser ayo urabona ko ari imodoka yamuhenze byatari ku buryo nta muntu wese apfa kuyigondora. Iyi Land Cruiser XL nayo yaramuhenze ibihumbi 74 by'idolari, nako 740 by'idolari. Wana n'amafaranga menshi byatari. Reka mbe nsubikiye aha, muraza gukomeza n'iyi video muryoherwe cyane. Muraza gukomeza n'iyindi video turaza kubategurira katugarukiriza aha. Murakoze cyane. Iyi ni Ojibon Live TV, sheni yashyireho ko bagezaho amakuru agezweho, ingingo ku ngingo, byasohotse mu binyamakuru ndetse na filime zitambuka mu episode. Nge mwumva nitwa Boni, tubahaye ikaze.